si ase ya kwa TikTok a asofo bebre na eyomuti dosopo ewo so aya na mrantie no na doso papa na Yesu Kristo so ka se wieye bra ni bedu a obehwe ne honhom agu mrantie ne mbaba so na te se mrantie ne mbaba no wo mo yom adwuma ano ode wo sofo bia ye frɛ no Pastor Owusu bempa anya mpesro anya Owusu bempa pani no we ketua bi nso a Owusu bempa junior bia ono so ayi ne ti ono ase wa se wo sra wo ye kokko pa pictures ni bi wa no wa tuntu ebi so no wa ye kokonti eche ne behwem Owusu bempa epia bonten the prophecy won say ye kwafe ne kwa na bi ye wura December sa no aya na asofo no ekita prophecy list na IGP di ehu bia bo wura ma otumi sesi e swate enti TikTok there no list eno ye keka ya dwen wo hono ma na to say ya like na ye koye nim Owusu bempa the prophecy abase emi abema Twene Jonas ono ye ntio bia father say bra that I greet you ye ntio bia Twene Jonas ehun prophecy abase see ya hwe ne ye 2024 no ye Twene Jonas obeka obeto nananom ewon sie do na vision no say na Owusu bempa ehun no o simpanifo bi ewo Ghana memu ha just omo ye okotofo mpanifo pa mo so mo ye grandmasters omo de okoto na omadwen ne mu odin pa na Twene Jonas abekasa etiom omo amamotin abebua na say omo amebua Twene Jonas ne wo kan na je say wo mo nyansam mo ne secret a omo de bedi Twene Jonas secret we na Owusu bempa ka say enti sa mpanifo we no ato nantwi ne bako enan je say nantwi no yetu na kuma afri ne yam enemi hu ade bi wo mani so Ghana for be di atem I don't care Ghana for be di atem pa ba me pesa me kachira Ghana anemu omo ya Twene Jonas fans obi antie me ka se mo obi antie me ka se ma chira Ghana anu obi ya Twene Jonas fans obi o support Twene Jonas obi antie me wo se grandmasters mako 7 wakasa tia wo na me hu sa wo mato anantie obi akura nantie ne ba ko na nantie na koma sei omi ye no me de pin wo hu sei momom pa ya ma Twene Jonas acha 2024 Ghana me say wadam panyimfo bi atam wo mu do matam wo ma social media nkasa da wo me ya grandmasters me hu sa de na me yam sheme ampa me hu sa de no me yam sheme nantie no na koma wo me de pin wo me twitwa abo na sinasi no mutu beten ye evie ye ba silence me say achao 2024 me found Ghana for time di obi abedi me but asam na America no da asam ni be si no ne pap an masha white asu ko jai bo mensa and anu me ka asam say Ghana say se woni ania enante kwa video bi trending ade asofu kwasia bi eto wo se Twene Jonas bewu 2024 sofu na o hye se ankwasi ankom no 2024 duru na Twene Jonas nguya machine sorry dan omunko hwe na sorry dan mra na monfa address ba bi a won mra na fe machine fie so aka ho monpe ni fie mra IGP tie dia meka kire no me amebo patria sika me ahye sofu na sorry dan because Jimmy ni doso da bia the almighty Twene Jonas bewu enti IGP me say mebo pa me ahye akwa na sorry dan no 2024 meshi akwana so ida na fe mashi ni fia wotim enti fia wura bia nkotu ne ntam nyasa me mfa ho I don't care se fia ne dia nya ne dia mebo pa me ahye fie no ko ma Jimmy too much oba America so ida bia ni asofu bia ni obi akwa adwuma ade na mu nko ade Jimmy da bia we be wuchina ade chia we be wuchina ade chia we be wuchina ade chia we be wuchina munya Jimmy no o perfema ubetimi aka asem foforo de anya fame the almighty Twene Jonas, of course, I'm too damn popular in the United States and I'm popular worldwide. Until when anybody bomb me there and when you fame. Obia ni we are see onim da ni yonko di bewu. Until me sramo say asofo for you gotta be more careful. IGP me enkwasi ade wa ha. Kan kwachi akwa no. Kan kwafa akwa no. Say obia threat the almighty Twene Jonas, yes am me bopa me ye shi ni fie na ye shi na busuani am obia mbele mu me.
Ghana police nya adwuma wa America metua sika ma obi ahye ne fie na obi ahye na sorry dan 2024 no ye wura January na mebo pa na fa chire I got money, I got love money baby metua ma boys na tifie akom de omo no adwuma aba memo obi ahye na sorry dan na obi ahye ne fie a otimtifie wura akro no tu sa kwase empanyini na animanimu ya no nkoda na sorry dem na me hye na ahye wo ajapade because me hye na court bi antimi magimi wa ha court bi anya be ma Ghana ho agrada akro mtimi nkoche no tie dia mechira no na mwine na obi antimi nkoche no komo sisi yada pa obabasia wa wi a o man nyina sika akofo ado abo antimi anche no and the court is afraid of the Almighty. Everybody is big. Warm up is bigger than anyone. Obi ahye Twene Jonas say nobody is bigger than warm up, and nobody is better at this than me, period. Nobody. Until when you want to use me to be famous, you can say a lot of things, but don't say oh threaten me life because oh threaten I met threaten me cool because me cool I me try be 5 billion to so be but no, I wouldn't do that. Dear Azana wo ye no, I will stop it. Say be ya be kwa kope mo tebi asoa. Nti say me share sorry dan na. Say be ya wunya sika foforo nko say sorry dan no, it will take you 100 years. It will take you forever. The next time no, when you get opportunity you have to say something sensible. And Twene Jonas no yakuno and yatwitwa no your dane nantie na wan kwase ame obia ne wi ase otumi cheme. Bisa something ne nkofo no. Edia mabo me nyina ban ma clear no. Obia ne tumi nche the Almighty Twene Jonas. And I'm telling you say 2024 me hwe sorry dan. Nya fe na me be ka se wan hwa o me se me hwe no. IGP be chew de bia na me ya chew. Ba so no so tena de Jimmy tena no ankofo a me hwe sorry dan o mu on be wu aso I don't care. Me twaja tumburuburuja I'll pay money. Asofo you gotta be more careful. Asofo you gotta be more careful. Yes am Jimmy a me bu be fu am mahyehe asori a wo Ghana nyina. Meja Roma ni Methodist ni akese no ho ma hye asafo ni nyina. Kwase aba akwa me kam me hye asori ni nyina. Boys ni nya adwuma nya I'm going to employ them. We are burning churches. I'm sorry, it is what it is. I don't know what to tell you anymore. Ti wa sofofo azafo baduko bi na jegezi Owusu bempa muntu makura ne fo. Say fe no ba adwuma no perfema. The Almighty high fire. Menya kufuado, I'm not a female. I'm not scared of anybody. And nobody on earth is powerful than the Almighty, both spiritual and physical. So you gotta know what you are doing, man. University Foundation for na esoma say amohwe mobrofo nyankafo Mr. was at money bia meso so be University e was 05430 2985 na yenkohwe sa mobrofo makra